ka Alien Institute Nongpoh menta kasngi ka khan arterik unailar kala pelong ya ka program bekerpang ban Rakheh ya kasngi kerpang juki samla belatip kum ka International Youth Day Hajar pusau ya ka bala pelong ha District Library Nongpoh ha kani kasngi nakaliang ka Alien Institute kala pelong yi program baper kentup ya ka debate competition poetry recitation hakabalawan banya shimbenta deki kena school baper na kita Nongpoh bala pelong ru ya ka panel discussion halor kapang teenage pregnancy hakane kasngi lawan ban shimbenta ban sakilang dauba mera bonds im MLA Nongpoh kong iban kentiu mauri iwe ni kinong tho kubor samla toning lapang na kaliang ka Alien Institute kum ka jingpen shlori ki samla bala job kala sam de ki khusnam ringkat ki sernot shabaro kinong isimbenta ki bengi ngelak ong begitu tahu jong neka teenage pregnancy parang long MLA harasin ke parang kong ngayola ban visit ya gawi ke school apa conspiracy haba ngayo banyakran mahabat u headmaster jong ke school ikli sebagai enrollment jadi kena smart berkeli mungkin nomor kemat dari kamera menjadi di berkeli yang tinggal menjadi kena lagi lower primary dan nomor lagi upper primary dan secondary. But bila om yang ada kelas 9 harus tangga snem di dalam arhomut hawakut ke snem ki enrollment jadi kena nisa setangkan dari mulia. Terkeli ke gadao lagi kat ke beret gitu habar hija ke hukum kini kijinja haji hasem relationship and kijinja dei apa yang apa berkini ke environment